City for the hey, Ash. Mysore boy today. I am at Mysore Palace. This is the Mysore Palace. Manungi view di khangde sai gi di fajare. Nale. Somdagi changpa. Mai no way gadra. Wahong buna fazay haiba nang buna haoni haiba nang kari khali no na kari wakan khali ai sma nu ngai tra paira lai bai mong ni mai je atai lai to khaga si gates ni am na hau chu to chien da ne ba to hang to ni smain to ni tin to ga sana close to mani ko is ta mo lai bra sibdi edam panai dana demo thola ai ming ai na wow ai ming da dum lai si mafam je camera zu sandre phone da gi dum nam dare lai fazaba khra lai to aduga sumai lai sugar cane ji am tina popular oi ba jaga ni moi sai je ko adugo khoi tha roi no sir Hello guys, so Mysore Palace yore. Palace ki gate je mi am chilleu je ko. Gate aroi bi mi chilleu je toi je. Map sile. Oh, shit! Ticket lau dene ticket lau queue je hone. Baap re baba. Yes, way to palace. Koi palace anjal je ko. Mysore Palace le re. Drinking water. Smile le. Midi pat chill la ni khange. Sine. Mysore ai da. Light manung se medium yame ko hai chang de sina kom thambam shoes thambam ne. Then here store medium me chang de je crowd ti khuya ne Dussehra festival ni na asi part of preng so store e sandalwood ka do somde obni oh crowd si de baap
restaurant in Changijago. Ito lay po siya, maning lay po siya, koi gano ne ba, ning thau lak pagi mong da, koi lay tor siyam bhai tare. Horse, so go no ito ni first kise ko horse, then here's, one is the elephant. Oh, dan kanano side sidi khang de kanano Sri Sardar Vallabhbhai Patel live se murti with flowers. So in this picture le wow rose ngantani ko sida same is rose ne dagi white kino ne kari white chili mami kaw re then China main gate lagi left side view le palace la this Mysore Palace famous Indian palace hobo adi ware guys mai ga se kenom tore hadi ayuk ta gi tholaga adom hadi ware na koi do iru jab ju lu jadri habdi yum de lu ja lakta ju keno to hom leite ba koi gi hotel log de ba aduna sigi palace ki maning ge ja mai than se sidang yenga halaken to bune ba mai thama tang yengi se duga tar se do sida photo pra mani photo pra kap thage sumai le Saksidi Fajare, Sayuk tadi kena tahu dia palace le to. Sele Mysore Palace, mai than lo re. Saksidi aure. Oh. Portate. Mid na yeng madadi pele ado mai se than madi watli moi se ko khara da ngai ri ba hau da ngai ri ba than ba aduna full da mu yeng ga singa tang nai wow sidi phade hey ash wow sidi ngawe hey sidang nate smile re koi baze som to koi ba som kan ji lai ri ba ko koi baze loi yeng se ma'am sei hor se Mysore boy today I am at Mysore Palace. This is the Mysore Palace. Yes, Mysore ke sina main gate oidini gate ki lightning ne bako gate ki lightning ai budi uramaroi adong asidi ai yengo na light oini yengo ai di gate sile re ko gate ki lightning smai lei and aduga sina ko ki main keno ge palace ki light to ne ko sina palace tagi thole ko jiko ai to ada palace le hore thole aduna koi Mysore je jing atang lega train tongoni ado yum halani ko or train le tadi hotel le ni alwai to ngasi ki Mysore kham chalo salani ado
So guys, ngasi ko na video sa ngasi ko side adum lo salage habite akoi Mysore koithare ngasi numidang tare bo husiko akoi. So ngasi ko side lo salage ei video yung bibali to thank you so much. Thank you so much for watching my video, and if you're coming here for the first time, then don't forget to subscribe my channel and hit the like button. So see you in another video. So guys, that's it. Thank you so much. Bye bye.